Map salue tout professeur nan peyi d'Haïti kap gade video sa. Map salue espesyalman professeur ki nan zon tre rekule yo, nan seksyon rural, ki pa gen akse a atelier de formasyon, pas yo pa gen opotunite sa. Ebyen map salue nou, map metem bien ba pou sa. Map metem bien ba tou pou m salue tout professeur ki nan peyi etranje, ki toujou fè an jan pou ede l'ekol an Haïti, pou travay ak professeur ak direkteur l'ekol, pou yo kapap fè edukasyon avansé en Haïti. Nan video sa, map pale de but edukasyon en Haïti. Si nou gade sou ekran, napwè ke mwen mette on kopi organigram sistem edukatif peyi d'Haïti, e mwen mette on kopi kurikulum edukasyon preskolèr a premier année fondamental. Ebyen, ki but edukasyon en Haïti? Li kouvri 3 bagay important. Integrasyon l'ekol yo nan nivou aktivite sosyo-ekonomik peyi ya. Amelyorasyon kalite enseyman ke elev yo ap resevwa. E chanje kontenu enseyman pou l kapab alinye a sa kap fet nan mond lan kounye an. Pou elev yo kapab gen zouti nan men yo pou yo kapab al nan nempot ki kompetisyon intelektuel ki base sou recherche, ki base sou siyans, ki base sou nempot dekouvert kap fet kounye an. Et troasyèman, se fè promosyon identite nasyonal ak valeur kulturel peyi d'Haïti. Sa se but edukasyon en Haïti. Organigram sistem edukatif lan li mèm, li pèmèt nou komprenn bien ke edukasyon li komanse nan nivou preskolèr de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans, se pou nivou premier année fondamental jusqu'à 6e année fondamental. Sa se edukasyon de base. Nou konen koman fondasyon important. Se pou sa mwen-mèm, se sou sa ke mwen pral fokus an pil. Sou nivou edukasyon de base. Et chak kurikulum ke mwen pral pale de yo, map rentre en profondeur la den yo. Map invite nou. Invite lot professeur haïtien vin gade video sa yo. Parce ke y ap gen chans pou y apren an pil. Et puis mwen-mèm tou, map apren de nou tou, parce nou pral ekri an ba chak video yo, na pral fè komantèr pa nou. Et mwen preparem pou m'apprendre de nou tou. Merci, parce que nous te prenons temps pour nous regarder cette vidéo ça.